Ma mlada gospodo, mi nismo kukavice. Naša je generacija uz pomoć mladih 90. stvorila našu Hrvatsku. Mi do toga puno držimo i to nam puno znači. Pokazali smo mi 90. i 91. da možemo dizati revoluciju. I bili smo solidarni, ne samo mi, nego sve generacije zajedno. I 20+, i 30+, i 40+. Ali danas naša generacija sigurno više neće dizati revolucije. Za kaj? Danas je na vama mladima da nešto napravite. Pa znate kaj, ja bih u prvom redu pitao, više njih budu vjerojatno bili novinari. Pa da onda postavljaju prava pitanja i da čekaju pravi odgovor.